Kongoi balozi Peter Rono anyorwok eng oret nebo loud and clear. Awekchini kamuktaindet kongoi nekokoribech kokondoiwech kong'ete kingebeshe eng 2020 kimi 2021 akiweke kora koketinye kelchin eng taot nyo nebo betutab rani kimi ra. Assalam alaikum. Balozi kiboiboen eng emetab Australia kiwekchini kamuktaindet kongoi kokoribech kokondoiwech maya kenyini balozi kokinyoru kenyit nekitinye kekere kele kenyini ko bo borotet eng biik chechang amu ki kenyit nekibo 2020 ko kikilen kwa kenyini amu ajonyondo nekikure corona virus. Kitinye kamang'unet kele maya uyo maya emoni 2021 amu kikere kele kokoit vaccine. Kongoi eng biik tugul cheisubech eng mtandao nebo Facebook kikimi break nebo holiday nekibo Christmas akele kityo ngechopkei mwezi wa pili keweke ak tetutiet ne notok bo ikere chitab kalenjin. Kongoi eng biik cheisubech biik chebo timitab kalenjin Global Church eng kebeberwek tugul chemi emetab Australia angot Professor Chelogoi, Pastor Moses Koech kikarute balozi awe kebebertab Melbourne ipketuiyo ak angot Pastor Moses Koech, wakili Charles Koech, family nebo biik tugul chebo Melbourne angot Chemuriray angot chorwenyu kapting'ei Larry ne notok kitunishe eng wikit konye kemi kebeberta nimbo Melbourne Australia, lakini ra ami gaa olep Adelaide South Australia. Kiboiboen chamwa kityo balozi ale kongoi eng biik cheisubech akere angot Matrit Cheptanui kosubech kobun kebeberta nimbo Dubai angot Arap Soimo angot Prudence angot Mais biik chekakoingian chestreameni komi namba moja angot Arap Sulo. Kongoi eng biik cheisubech balozi. Ameche balozi ale une kwakere ko emeng'ung kokobarekei ak snow kale tiko snow anan tos kokoelgei kidogo balozi. Ko- kongoi Hosea kokinyoru snow eng kebeberta ni ko ingele Amerika ini oo mi kebeberwek cheenjoyeni asista ang'ololchini choronok chu eng olimbo Texas kolechino lalang olotok lakini yu ko kikinyoru snow ain kabisa nekikokoromit kenyoru sleet tokokaitit sang ingano kechomegei ko kiboiboi mising amu koketoi kerolen no kilen vaccine kokotoi kechanjan biik ngano kotesetai kora miondo lakini tesetai kora kerute biik ko kitinye kora kandoinatet nelel kiatkinye kotekebaregei ak boiyot nekimitei kokwono kokorekto olimbo Florida ko kitinye kandoinatet nelel ako iye kokimuny eng polotet so kichomegei eng kebeberta nito bo Ohio nga kaitit ko Hosea kichomegei nebo man ko kongoi eng kasubikcho kongoi eng akwek tugul meche kityo imwoiwech ile imi on sikobit ketestai komatya ketou tetutiet abwoti ale kikochinigei maybe dakikaishek 3 anan ko 5 sikobit ketou program kemwoiwo kele taonyo ko ng'o eng betutab rani kaikas kityo kimwoe kelen assalamu alaikum ko sikoi komwoiwech kowolwech kakoek somok chekakemwa eng yo ko Hosea angen ale lole maat olong'wong olinyo kebaregei ak koristo ak snow ko olong'wong oribegei eng maat maololye amu lole maat kabisa. Australia ngoit summer kouni kolal maat nekisise kityo ko mongen ale obochine ano ak maat abwoti ale mara koiyete ola tugul akere sine kot eng yo imi lakini kamaiyete no abwoti ale stimet. Haya, stimet makakwo saishek eng emetab Australia kitokchinigei saa sita nebo saa sita kebebertab Adelaide, kebeberta age ko saa sita olin mi angot Millicent olinbo Sydney Australia kotokchingei saa sita ak nusu kebeberta nimbo Western Australia ole kikakinomchi chairman nekikure Stephen Sitianei neindochin Kitwek Association angot Alfred Arap Sajin angot Arap Koech angot Daktari Arap Cheruyot eng kebeberta nimbo Western Australia angot ole mi chepkametinyo nekekure Rhoda Sirma ko kebeberatak kokolal maat kabisa nekowo barak kotuiyo eng kebebertab Western Australia kotuiyo maat akotuiyo ak corona. Balozi kokobit ak case agenge eng Western Australia nebo coronavirus lakini kokinde lockdown for 5 days. So akere ale emetab Australia uyo koimukta beriondoni corona kosubkei ak kologen emet. Akere eng emetab Kenya balozi uyo kimatokosubi chi angot kele mi kaba barak nambarinik kaba ano kisubi kiy age nekikure BBI ko kakatyoshek chebo emetab Australia cho balozi. Kit age ngaacknowledgean biikchuk chebo kokwenyu nebo Tulwa Mutyun, kanisenyu nebo ACK Tulwa Mutyun akere botiryonyu Reverend Arap Sawe komi yobo Tulwa Mutyun angot my father, my mother ak biik tugul chebo kokwet chebo ACK chebo AIC chebo Catholic chebo Full Gospel acknowledgenok bunu kebeberta emetab Australia. Kondochin kora biik chebo mbar Tulwa Mutyun ameche ale orikyi
mtandao nebo Facebook sonyoru ng'alek chemonyorchini olda age. Ngimeche inai emetab olimbo United Arab Emirates ko kakimutu ak chito nekitinye mapitab United Arab Emirates eng eut amu boisionik chekikwai ko kikokoch konai emonotok ako kikotobon eng emonotok kenyisiek chechang. Ako kakibwa yu kora sikeng'ololchigei ng'alek chobo ko yani cho kikure housekeeping kakimwa sikechergei ak kisetkei ak kelechi sikonyor chitugul opportunity balozi ngap knowledge kityo balozi ak knowledge kingetou safarinyo kikobunji borotet kingetoune emetab Canada kenyoru immigration consultant notok kekure William Arap Orr neki akoi sai balozi ko kikwai boisiet neo netoreti lagokab bororietab Kalenjin keweke Australia nyikenyoru daktari. Mwoe ng'alechu aeng somok kora chokere mi biik chekikosobe kora nyikewek eng Sydney kebe kora akoi kebebertab Western Australia nyikewek akoi Europe olimbo Hungary kenyoru mwalimu Eric Maraba nekimwoe ng'alek kotitilchi ng'olyo mwalimuinik ole kisetitoi ole kibortoi ko ki mwalimuinik ak opportunities keweke kora kebe akoi emetab Canada Vancouver Canada kenyoru chorwenyu balozi Peter Rono ne notok uyo ngeng'ololi komi boisiet notok kikure John Kuta. Kimi kora tikebore ak safarit nikebwa keng'alale women empowerment nekikakitach kora tarko komwawech inendet akobo ng'alekab women empowerment akobo ng'alekab hope for change. Kongoi eng biik chokere kijanaek neranik chekokosich interest chemeche koingian ng'alekab hope for change sikosikyi kotoret families chekwak chepkametisiekkwak ak tupchosiekwak eng olimbo mashinani emetab Kenya. Keweke kora balozi nyikenyoru chepkametini agenge nekitinye atindiot nekoi kabisa nekikitun kenyisiek 13 then after kowekate kole kokas kele education is the only key to succeed. Kowek mama nebo lagok somok sukul lakini faulen ako succeeden lakini kakibwa aras kora eng 2020 kongoi bichok chocheng'ech olechech chochutonu lechech kuyo kimat nebo tiang'inik kelecho kaja kikimi break kakiwek as kimi full swing. Tekanwaka balozi Peter Rono. Kongoi Nyosea, kongoi. Ko eng iman ko kakiutye kele kikirekte kora kebeberta nebo Mexico ole kikinyoru chito Mexico komwoiwech tuguk chechang chekikwai. Ni ko cherset ko eng chersoni ko nekit kokocherak biik chechang kokose eng kebeberta nin eng betutab mutai Jumapili ko to nekikakihosten notok Priska ko kakas kele mitei kihosten kora eng radio nebo Kass karon eng Kass FM ko kongoi tarkok eng kebeberta nin kokase kokoit olimbo Kitale komeche kwai women empowerment tesetai boisienyi kong'eteke uto kaking'alal ko kitinyi nemi kebebertab Australia kokotoi program eng olimbo Trans Nzoia akakere tokchingei Uasin Gishu akotokotesetai ko kongoi eng chi age tugul. Ko ni kemeche kechergei ko betutab rani ko kakimwoiwo kele kitinye toot nyo nekakinyoru ko toot namba 9 notok kakinyorchi emetab United Arab Emirates ko eng taonit neo anan nganaset nekikure Dubai ko meche sokoi komwoiwech Dubai komitei United Arab Emirates kanyoru tuguk chechang chekororon chemitei emonito bo United Arab Emirates ko Osea mongen ngot teikere biik chekakobwa ko kemwa itiny biikab tulwom ng'etuny Osea koi ng'alale tulwom ng'etuny kabisa nokose ale oye ameche tun kanyo akoi yundok so biikab tulwom ng'etuny nyekebwone okot keitu kebeberatak kongoi pastor notok kakas kele isubech sigikab Osea nyekebwone akoi tulwom ng'etuny yeanyo Kenya ko kianyo koi nito nebo cheptiret tugul nekinyeketestai eng yun lakini kibwone anyun ipkeitu tulwom ng'etuny ko biikab kebeberatak kemeche kemwa kongoi. Ameche kityo koteitiny Osea biik ngotito kakobwa biik alake kelechok sharan yeiwendi ishean ak chi age sikotomo ketou kimeche ketou eng yo kokait dakikaishek 2 chemitei tai ko Osea ameche tairecognisan biik cheikere Osea. Kongoi balozi Peter Rono akere chorwenyu nekikure Kipterbei Arap Ng'eny. Kipterbei Arap Ng'eny ko tuneni in kobun kebebertab Western Australia. Boyondoni ko chi chorwa nenyu kora nekituye emetab Kenya kikonyo akoi tulwom ng'etuny keng'olole lakini tunenen in kebeberta nimbo
Western Australia. Amet atachin kora balozi ale achopchinigei akine nekeyai cho kikure youth empowerment eng kokwetab Tulwa Mwetun eng kocham kamuktaindet kenyit December biik tugul chebo Tulwa Mwetun chekikoberuro kamuktaindet chemi emotinwek cheterchin koatache kotun kokait balozi Peter Rono, chorwenyu Moses ak choronokchuk tugul otokotin eng kokwetab Tulwa Mwetun eng olimbo December ipkeyoe kora ng'alekab youth empowerment. Meche keempowan kora vijana, kiempowani wakina mama, lakini makiutye kora keempowan neranik kechopchinigei balozi Peter Rono. Tulwa Mwetun ko kokwet age neming'in lakini kikomong heroes ak yo kikure heroine angot ku Daktari David Kirwa Tarus nekimi kebebertab Canada kenyisiek alak ko chitab Tulwa Mwetun, Daktari Peter Ruto bunu kora kokwetab Tulwa Mwetun mayat Tulwa angot the international athlete angot UNISUM kobunu kokwetab Tulwa Mwetun ak biik chekikwai tuguk cheechen eng emotinwek chu balozi angot akine komakoae akabunu kokwetab Tulwa Mwetun akere Evans Keitan kosubech kobun emetab China. Kongoi Evans ako chitab olimbo Iten. Kongoi kora Rono Kipkemboi ale ami ndani ameche kityo asom biikchok ale kaikai sesyean akimwawech ile imiono sikosikyi kenyorun atis ngeketachin kora amu chichep China tun kaking'etyi eng United Arab Emirates ketokchinigei kora akoi emetab China. Evelyn kobun Saudi Arabia, Caroline Chelimo kobun Saudi Arabia, kongoi anyorwok akoi biikab olimbo Prudence kobun kebebertab Baghdad, kongoi kora amu osubechini kwachini. Balozi Peter Rono akere ale makoya kongoi osea kongoi eng chi age tugul neisubech kimeche kemwa kongoi eng akwek tugul cheosubech kobun tokwek cheterchin. Ni ko tetutieng'ung nebo tos ikere ne chitab kalenjin, ikere ne yekai eng kokero kiy, ikere ne ngiker ikere ne. Ni ko cherset kimeche kechergei kounotok ketiny osea akobo Tulwa Mwetun. Atinye biik oeng daktarisiek mara komengen, mitei Daktari Philip nemite kebebertab America, mite olimbo Seattle ak chepkametinyi nekikimutu kobun program noto bo KENSAP, chepkametinyi kora nekikoek daktari nebo chemistry nemite kebebertab New Jersey kobunu Tulwa Mwetun bicho. Ko ye uni mi tuguk chekororon chebunu kebeberitak ako angen inendet kora daktari noto kemwoe nekimi Canada, angen inendet Arap Tarus. Ngot ikosech Arap Tarus kelechinin kongoi yosub Arap Tarus kong'etegei komi olep Illinois atya nyokwo Canada kotar kot kowe Kenya koyoe boisiet nekararan. Ko kaketou anan ni ko tetutieng'ung nebo tos ikere ne chitab kalenjin. Kakimwoiwo kelecho taonyo nebo betutab rani ko inendet kikure Moses Arap Lagat ne taonyo namba 9 nekakinyorchi taonitab Dubai eng kebebertab United Arab Emirates. Ko United Arab Emirates ko eng koindo nakimwoe kele area ko nekit 83,600 kilometer square, noto ko kergei ak 32,300 square miles, namba 114 eng emotinwekab ng'ony. Tinye emoni population nebo karibu 9.9 million, noto ko namba 92 eng ng'ony census chebo 2020. Nakimwoe kelen GDP, gross domestic product, yani mokornotetab emoni kotindoi mokornotet nebo $432,441 billion, notok ko namba 28 eng emotinwekab ng'ony. Per capita income ngot kepchei mokornotetab emoni kepchechi chitugul biik chemi koronotok kokon Moses ini koibe chitugul 41,476, notok ko namba 19 eng ng'ony. Official language nebo emoni ko kakimwoiwo ko Arabic. Official religion ko Islam. Meche sikoketebe Moses eng yo kelechi assalamu alaikum amu notok ko official language. Ko emonitok bo United Arab Emirates ko kakile matinye permanent rivers, matindoi ainosiek. Dubai kora anan emet anan taonitab Dubai kotindoi building agenge nekoi eng ng'ony komugul, notok ko stories 160. So ngot imeche building neo anan nekoi eng dunia komugul kenyorchin Dubai.
tindoi anan kinyor emoni boisie ng'alekab tourism. Kikochang'a tuguk che kokechop. Cham konyoru karibu 12 million tourists eng kenyit eng kebeberatak. Emonitok kora komakilipani personal income tax. So ikere ile bendi biik ngimeche simelipan taxes iwe koronitok ko kikomwechi mokorek tugul olotok kokonore siling amu kararan emoni. Eng kenyisiek 20 ko emoni ko ki desert, lakini kikowal bichu emoni kot kenyoru ko of course kinyoru ketik chekinaki beek eng 20 years ko kikorom, lakini sahi ngichunde town ko kararan. Abu Dhabi ko taonit agenge anan Dubai ak Abu Dhabi capital city nebo emoni ko nekit kotindoi nokilen matindoi crime rate, nekit ko zero. Ngot imeche ole mi kalyet iwe emoni, okot karishek chebo police ko cho beauty, yani mi kityo mami kasi noe. Ko hotelit anan Dubai ni kotindoi hotelit no kimwoe kele 7 star, cham keng'olole 5 star, lakini tindoi hotelit ne agenge ne inegei ne 7 star hotel. Mami hotelit age neuni eng ng'ony komugul. So chang tuguk che kororon chemi emoni. Kichop bichu kora an island eng olimbo Abu Dhabi nekimwoe kele kikichop man-made island neo ako ne kararan. Korik eng yo ko kali nekisise kityo sikotokomwoiwech taonyo. Ko kibendi kenyoru taonyo notok kobun kebeberta notok bo Dubai. Ko kakekas Moses. Assalamu alaikum Moses. Alaikum salam. Kongoi Moses, kongoi kakekas kele ikose language ni. Ko kimeche ketachin Moses ako kitinye kelchin ketachin eng betutab rani eng tetutienyo nebo tos ikere ne chitab Kalenjin. Kemeche ketachin ak kemwa kongoi ak kelechin karibu ak kelechin happy new year kitaunenen eng kenyini program nenyonet. Ko kimeche kityo imwoiwech, kimeche kisub atindiong'ung ak kemeche icher biikchok imwoiwech kei Moses ini ko ng'o, ibunu kokwet ngiro eng olimbo gaa, kisoman primary ano atya kiwe secondary anan Moses. Kongoi mising Ambassador Rono ak Hosea Rono eng tokset ng'wong noto ne inegei eng rani mwoe kole ilene chitab Kalenjin. Eng iman kainaik chu kekureno Moses Lagat. Ai agenge eng kiboitinik cheboisie eng emoni United Arab Emirates. Ako nesire tugul ko abaibai kora amwochi chorondok ak tupchosiek alech emoni kou ye kakoaror Arap Rono ko iman unotok ako population kityo ngwong kou nekikemach ketes kitigin. Population ko ng'ololen nguno about 13 million point 3. As ko ng'alekab income tax no kemwa ko iman kobate kikotes oin nebo wui kikolegei wui bendi chepkondok chechang mising sang. Ko kikomach kobit walet eng yoto kidogo ak tuguk alak chemengechen. Ko ketebena kora ilecho Moses ini ko ng'o ako ibunu ano eng olimbo kokwetab gaa. Eng kasari ko ane ko kikisikcho Ban Forest eng kokwet nekikure Kondo Farm 3. Ko imuch komoetune yundo mising anan mengen akot biikab kokwet alake eng yoto kobate angen ale kikochang'a kenyisiek chotok kioboetu eng kapkogo nenyunet eng olimbo Keiyo eng Tumeiyo. As ko kiowe eng olotok primary school ako kiai agenge eng lagok chekiyai tiemutik chebo CPE eng 1982 kobate kitiongon kimach kouit sobet kidogo eng keba secondary. Ko abaibai kora anan amwoe alen kiwe amuch atiem awo secondary school akoi agenge eng pioneers chebo Dries Girls. Angen ale imuchi kotangany chito kole kalya chito sindorokenye koek pioneer nebo a girls school. Ko kikitou in 1983 I was among the pioneer students chebo Dries Girls. Ko kioi admission number 53 eng kasaratak. Mamuch atestai mising kiowe kityongon first term ak second term. So ko kitawendi third term ko kiuit amu ki sigik chuk eng kasaratak. I come from an humble background family. Ko kosubkei ak amune nemaimukak ko matamuch atestai eng kasaratak. Ko kosubkei kora ak chorondok ak kanetik chuk chekiineto cheboto Joseph Kibos ak alak chekinetech eng Simotko eng kasaratak kochera icheket kolecho ngot kiweke sukul imuch inyoru makisiek chekororonen ak kekurin iwe sukulit nekararan sikobit keng'etin kesomun bursary.
ko Ko kimach ko Moses pole katilin ko amameche atilin amu kacham story neng'ung'et eng yu kemwa ile kinyeiwe in dry skull songen ale kitun kemut atinye kapyukoiyot nenyu lakwa nekinyekemut kwo olindo nebo kapyukoi nyekemut kwo dry skulls ko kikimutyi amu agal ko kemwa inye ile kinyeiwe dry skulls mongen ale kiwendi kolyon atya ko kemwa eng yo ile kinyikoiwe mongen ale kewe sibimete sukul anan amu ketou secondary atya kolya testai. ya mutyo mising mara ko mainama komie kamwa ale kayom CP examination ko ki kenyit nekirube, that was in 1983, ko kimakat kechut secondary ko anendet ko kimach koima school fees ako makishek kora ko mara kimokochang mising chekimuch kekurowo school ko kitun ko kelwo ko kikitou Dry's Girls that time, so I was among the pioneer students chebo Dry's Girls. Kekurten tibik anan kimix kotomo koek girls? Kitoko mix betusiek choto. Oh, okay, so konole kikurin kwa kimakosa, so testai. Yeah, no, kimix eng kasaratak na agoi sai mongoker Dry's Girls kou noto no ko ki girls ichegei, no. Ako kitun the same class nekibo 1983 1983 ketinye alak currently ko serving headmasters ak alak chemi administration offices in the country cheboto CDA nebo Ainabkoi kikure Samuel Barbasai currently, and I am sure ngot kikose ko I think you still remember Moses Lagat, admission number 53. Well, testai kongoi kemwa kunoto Moses amu kebwotwo atinye cheptonyu kinyakitoi Kapsabet Boys yuto kaketech sukulit no kio kong'yakitech nyiketoi primary ko atinye cheptonyu namba 2 kikure Chebet, so ngomwa kole kiami Kapsabet Boys primary school ikwong'e ile kiyoe ne eng boys school chepto ko kergei ak neng'ung'et. Testai Moses. so ko maimuka kawo anyo sata nyeketestai eng sukul ko kikoi kosubkei ak convincement nekakokono kanetik chekinete eng primary ak chorondok chuk kelecho mie iweke primary mara tun ko ngot kisir inyoru bursary ako mara inyoru kora kelchinet age siwe akot a better school, not this one. Aleini no, this is the best amu kakele kikasarata kingeker sukul sinyakenyilach swetetab sukul ko maiyo kabisa. So anyway, I had to go back to primary. So keweke eng secondary nyiwe primary kokeny? Yeah, that is in 1984 now. Amu matawe sata matakobit school fees. So ko nekatabi ichenge fees nyiweke primary kokeny? Yachen kobetyo lakini kikiconfusen akele chaweke primary siwekchigei mara iyai komie kekurchin a better school kesomun bursary. Ibiwe class ata? Apo awekchigei class 7. That was Okay, so okay, testai kokeny. Bas atestai ko kosubkei ak kasarta nekitun kewal kasaratak somanetab Kenya koek 844 kesipto nekatoe exam 84 keleche choyoe next year ko kimokongechi komie kele kiyoitoi ana akot tuguchoto kikilen standard 8 standard 9, they were thinking of something of that kind. So koek kiy tugul anyun kawalak amu kiwalak the curriculum chebo school. Aya somanet kora kinyikeleche akot machonet keokwany kimnyet kiyom science ko kicham betusiek choto kicham keleche mara oseten oun saburionik eng olo ochop amitwogik, yani that nekinae nekibo kasaratak, so they had to expand it. To cut the long story short, KI standard 8, that was 1985. Ako na ile ndikikatestai atkinye ak chorondok chuk tomite form 3 kasaratak. So I KCP now. So I am the pioneer student of KCP. Ako kikayai atkinye CP, that was it in 1983. I think that was the last one. Kongoi inyai class 8 amu keweke ile keketchigei ip ketes kokeny kelechin kewo an extra u kele kiwe 2 years. Moses ang nyo kaitar eng yu kolya korum ne? Kiatar eng yoto korup anyun nekisuppose ajoin na school in 1986 form 1 koe kouit kora masir komie uyo kiatinye 30 out of possible 72. Oh wow. At the same time kolecho biik hapana, you can still go back to school. Ketebise eng yo kidogo kobet namna kou nekibetusiek choto akot ko kicham kotokomi tumwek chekikibendi. Kokoi nekakemong'u eng menjo komapa mrechun sukul
Kumagile jara megewege kapkogo nengunget en kasarata ko kikimite momwe ala kamwa lakini kikimite olare. So kwana bechige the family, I mean the friends kikimangutung sukul monget aleji family nebo yoto kero mawekse yanendet amu kalen akere otulungwong ko imuch kengetin akere utinye mauwek utinye bandek chechang ako kakere akot moyachen utinye tuga mabete kasi no eng ako. So my colleagues there, most of them go bendi alaga form 1 alaga go bendi form 2. So ketebi awe obire sabu alaga akere ale uni mie tu awali bare sabu asindra ba akere le beketestai ketebi ako nanyo akapat mbar nanyo akotekchige ko nanyo tu ko kinaende kibo kasarata kipkel nemie komite ya family nekikoi kole kimoche chito neoldoi tuget. Ako pendeke sana one of the family members kole kakiker kabisa koitos kotorete kijana yanani kotoret wechichin koldoiwech tuget. So abire sabu alechi kane bana kabalde tuget amu kiui ki biik che kioldoi tuget kasarata ko biik che trustworthy, not even young children. So anyway eng kipkelnemie ipkokero bichotok ako chama lakini ikere ile uyo kimonda amu kiyomining. Now ko chito nekiyoche no ko ki chepyosetab koyotok ne inendet ko atinye ak ale mie kabisa ko kose kipindi ni ngwanget eng ngotugul. Ako inendet kekure Eunice Mrs. Vandon. So Mrs. Vandon oye alen ngoribok Jehova eng olomia wetuno kunkutungai. Ko kiwe kole jara ioldoi tuget anan kegwek sukul alechi acha kanyon ane metinyu nguno kanai ale amache angetin amache atestai ayai kasi ako kanai ale agal kibatishek chuk 4 atinye kotab kibatit age nekimole inat ko as time goes by things will happen. Now alde man tuget uni kialde kityo 2 or 3 months koker the turnout nebo tuget ni kole japana uni kongololyo bichu kele jaweke sukul aesi kyoeshe kabisa amu kabwat ale ngot ko maimuch sigik chuk kolipanwa yani tos imuktano konyolipanwa chicho makure noge. Eng oret age kole japana kilipanun school fees kakengalal kabisa tuguk nekamach ale mokoi muka yani mamache sukul ane kabisa kole cho inendet hapana kimoche wise kengalal ane kongonyo atyeme kabisa akoi tuguk chemoche ale sikwechige kole jara kokele lyon ngoliot ko ale jingetabwat sinyomwou kokiit kene nebe ketebise tugul ak bichotok kole jo kero metobot kilipanun school fees kimoche kityo iweke school akole jo kimoche kemutin simot secondary school ale jang ngot ko simot anyun kumawendi kabisa amu kiasomonyo kotoloto primary school taityo ole jo kimoche iwe secondary school alechi mawendi oloto kabisa ko kingomwani kou noto ko kiamache ale sikolecho ngotebi matitaiwe sukul. Ko convince no akole Japan nebekesomun in any other school apart from that one. If kesomu St. Patrick's kele aja ngende kawek form 1 mawei book kwa form 2 angane ugyonge na ole I am banking on now ngot ko ibendi sukul bo taune form 2 angen ale kiat kinye ko kikayai form 1 first term ak second term ko ane ale tike bo taune form 2 kouit kabisa kele tiem sukulit age uni kiba Kabarnet koba Tambach later on koba Kitany koit Kitany komi maindio nekimi ato koyana lakini koyana with conditions that ngot ko meperformen first term komie ako meperformen kora second term ko third term ko ngomesiri iwekchinige nemotiny that class we will not promote you to the next class. Aya namu kakero ale mami oret age ngot ko mayan ko koi kurud. So aya nakibokilgei kabisa akilgei akoi tun atar form 4 eng Kitany Secondary School which that was now in 1990. Ako chorondok chuk chikimi ole kinye kakotar form 4 ichek 1986 chikemuch koba form 5 form 6 ko kikakotar ichek eng kasarata. So kaimangu nyun nyewe Kitany kaiwe ibitar form 4 Kitany ko kingetar eng Kitany kolya kiatar eng Kitany ketebi eng gaa for a while ak bichotok nguno olecho kimache iwe school. Just a minute.
Akiwasilia mtandao nebo Facebook iweji kongoi agere Pauline Cherop kaitune nini streameni kobun kebebertab Nairobi angotai ine ak Kipkemboi kobun kebebertab Cyprus olimbo kebebertab Europe kiweji kongoi tot nemi kotot kebelelit kaketou safarini dakikainik 20 lakini tom ketwage amu tinye mekosa loo banda nebo boyondoni tai balozi. Kongoi koiwe ak nekoiwe kitany kaitar form 4 korum ne kirum ne eng yu ko kaitar koitebi eng gaa ako kingetar inyoru cheyome itesetai anan kilya. Kamache arupta yoto kitaiwekwo nguno kakolecho bichu weke school kitany amache amwa ale kelipanwa school fees eng oret ne kararan kabisa kongete kokotou that form 2 afresh. So kolipanun akoi itar form 4 bichuto. Ako visiten kora here times ko they could visit me kongoi ka biik che kororon kabisa ka sigikuk chun. Ako ngeker sukul ko kimawendi akot olinyo. Kalechi uni kalen aker akot ngot ko kauni uni ngu kainengwong inye ngu kaosir sigik chechuket. So ko kiribo bicho eng oret ne kararan kimainoe the difference nebo lagokab koyotok ak ane amu we were mingling together. We were also having the same dining table, all the priorities about the family. Now, ko ingen ile mi kata mo kora when you are new in a place, you need also to adapt in a very good way. Lakini amache amwoch muse nebo koyotok Vandona lecho ye kiribe chicho ama melen kele kikonech any difference. Kiki lagok che kiekekitu amu every Saturday kolen rani ko boys chebendi jikoni kokoun tuguk ako we are cooking inendet ne leader by example. Ko in our vocabulary nebo kalenjin ache kebo sang olin magiribu akot jikoni. So it was so weird. Ko kiege kasarta na uy ingilane kalenjin kitebitos ya gogo nanyu ko chito ne katebitos ak gogo ko tinye katebet age ne ter sinye. Ter katebta ji asin ko adopted in a family. And this family, what they have talk even about self-contained house. Ako go iwendi lagi gimiga oli ni wendi pit latrine. Ko lagi attach in this family. Ko giuit koro ko boishe the toilet inside the room. Giuit kapsa. Iyogero leti yaun maboto. Kona mamuse ako go na orientation na kararan kapsa ule jo igere yu. Yugo pa chitukul ako pa lao kapwe. Ako ngoriye ngung ketinye machinit eng yu ane kindoi ngorioik yun keun tugul at the same time. Lakini yanalechi kaban kiono kobo in for those few people. Lakini kiribo eng oret ne kararan akoi atar school. Ko ngibotar school ko koeku motivated. Those days whenever you finish the school ko kikono career form, you choose even what you could want to do after the school. Ko kingibotar school ko kiongen ale ne kiomoche. As Giga Telegul and I will be actually joining anything to do with KWS. I got a tour guide. This actually gave me an emotion. We gave a tour when we were in school. Nairobi. After Nairobi, we gave a later on, we went to Mombasa for Jesus. I saw how those people, the way they were walking. I will do the same. This family, there is an opportunity. These people, the mzee was professor, mama gogichi mfanye biashara au yagine gimwalimu late sometimes back. Ada yolawe kwa tena somewhere. Lakini kita negitai kwa shigeta sukul ko gisire big police sana gisire military. Ipele joy ngeta in military straight away. I'll let you know. Ma in the military amugagera na machawa in amajawa utalii college or anything else. Ko maeta na bichota kule jongi tigigen lakini ko kigisire chorondo ganyo kigisire bik chigeba to tuna one time gele join the guy ne muwale chacha mawendi. So I chose chebogorishe chebogoyotok ako kigitebi eng oret ne kararan kabisa ako to that one time ko kikaketoi basisiekab chepyosok chikikure Olare Women Bus kimia woni kiba Limuru kimia woni kiba Tenges. So ko kimongen all of this mama nebo koine ko mwenyekiti nebo anan agenge eng committee chebo basisiek data. Kakabu kotuyo committee eng yolin kele kimache kijana yani imuchi koribwech chepkondok.
Nege approach inendet akele iye kone kijanayat agenge amu kikere kele iye maiya itinye kijanayat agenge ko kitinye chechang kiamite ako kimi age nekikure Matebor ak another one kola anyun ko komoch anyun okoitoi iye kamochamdoi kabisa lakini ara kono muda gani kole the chair lady ak the treasurer mising ko the treasurer nenyo ko ki Mrs. Ruth nebo Ainabkoi. Mrs. Ruth currently, in fact, I'm sure if Kini Tunguno, and Mrs. Matingwan will be the chair lady. The Babasi said that. He go no why who conducted the Babasit again Basan for a very long time. As go my So Moses iya eneng basit iribe chepkondok ya nege ko contact ang basit mate iwe tuwa kaitit kangunget ako Moses kameche kityo amu kikororon bichu abwati ale oyie teibwati bichotok ako biik chekiribin sikichu amu biik chekororon amu kongoi amu oieben ako biik chekororon so kabiyeku contact anan keeku ne iribe chepkondok Kisa warib chepkondok ko amu kiaribe komong barwet nekibo college. Ko kiipita problem, I think it was 91. Kimi a problem Kenya in the whole country nebo colleges. Ki delay in the colleges. There was a problem. I don't know what it was. So kikesir ing form 4 komie ne kikeniwe college ile ngakanyen ya tugul. Kimosir komie lakini I was trainable. Oh okay. So as kongeten kele urip chepkondok for a while. Kou nekikatama cho esio amu kikasarata kongemwa ng'alekab conductor ko kimache koter kotebetab conductor akot kibwat kele kicham kou Kapsabet anan inyo Trocadero yo sikelejin anan anyway kingibwat conductor iyat anan kilen manamba ko kioi manamba inek tugul ko kibichoto ko kiter ole kiloktogei ko kiter ako they were rough all the time. So I imagine aleji bichoto kune mo bamo yele no inye itepchinigei kityo kasing'ung mi chito netilin tikitit ihakikishan kityo ile keit chepkondok ile yani kaek tugul kuyo makat. So I did it. I think I went the first month, the second month. Ngipkobeku kenyit momong baruetab sukul. As ako nekaya around 7 months. So Moses kiyai kenyisiek ata ng'alekab basit? Basit kiyai almost 7 years ami Kenya. Oh wow. So amu kiyai conductor I think almost 2 to 3 years. As ko kikakomach koyosit basit ako kakomach kora kechanaek kimukut mi kaletitetab boisiet lakini kikaketyem kobate kityo ngon makiyolwech basisiek chelelachen. Ko kiit wakati kikamach akweri lakini melin kele kioin dereva. Ukitun ko kitinye driver nenyo koimuten ka kidogo kolecho amache inamwech ing'eten Napkoi junction yu ako amache iwe mutyo abunu no Lesos no tugul no wa Kapsabet akoi tun ait Chavakali kolecho mutai asubuhi inyo kou noto anyo man aitu ale mite kimakibe ketestai lakini ko kitomo kekono kitomo kechomwa lakini ko kikanai ale wetoi ano ngalekab basit. So kamache alejin kimong barwet ko ngomong'u barwet ko kanai akweri basit ako kanai ale uyo maya kasini as kelecho kora makayam iweke komochome anyun tawek anendet kora awek sukul nekere. So kaicham basit kaicham iyeku nderepoindetab basit? Acham aek nderepoindet kidogo lakini kingomong'u barwet ko kimong later momong that year kimong'u 93 ako meche nale kiochute 91 mwisho. Now ngenye kelecho anyun ara ne barwet kakomong kou nekikosom akot loan kiosom around 30,000 the company nenyo kiomoche aal kabungui nekikaro ekuya amaetena kokono chepkondok chotok that was 30,000 1993 ko kichang chepkondok chotok eng kasarata kabisa. As ko kitalechigei I will pay you koker ichegei ole akosubkei ak boisienyu. As ko ngetesetai eng yu oret aeng konerech nderepoindet kole kiolecho kowal basit neng'wong'et kikoyosit koech kolecho chichi amache iwe simutai inyo ko nekatanyoni saisiek chikikakikosine asiamus amu kiomoche ameto nderepoindoni kiomoche aker kot tos awe kabisa amu kiongen ale muchi kosubwo mabete oret ole nyolutoito. Amus around 20 minutes ahead of time naitu komait junction Napkoi
anam banda kabisa akawe akoi Nairobi, lakini kingomi Sajang'wan akere akomach kouit Sajang'wan, lakini kiowe kora amu kikayanet ne cham akere ole kikweritoi, ko kiamache kityo ale tai kait Sajang'wan ngasukan ait Salga angen ale akoi tayari ni. Awe kiait Nairobi mayan akot ane ale kait Nairobi. Amu oret ne cham abune betusiek tutigin ko tun one time ako kiamache choronok chechang, kicham kemuti biik chechang kong'ete Kapsabet inande Sos na kikimutu akot biik chechang chekibo escort chekicham komenye olimbo Kapiyet olin. Neboto nekikomuny ake nekikure Moses nekicham komi escort ne inendet nekitun kocher kabisa nekiker nekiker akweritoitoi pastor kole amoche boyokun testi eng Nairobi area, amoche inyoru license. So ko amu yani kiachome ako kitaming'in. That is how I drove Eldoret Olare bus service away 1996. So kekweri basit kenyisiek ata Moses? Imi basit nguno ako ii mateiwe sukulit kong'ung'ete karok barwet kingeit barwet matainam barwet ako kaikwerin kenam barwet ak ikonor mateiwe sukul itestai ak basit amu koib loan ak ikweri kenyisiek ata? Kiakweri Olare for 3 years. Yekakoit barwani ko kaker alechigei barwani ko ingen ile ane kototinye experience nekibat kinyo alechigei kole ng'o mawendi siait chumbo tai yun ko mara kouit komatalipan chepkondok amabwat ale tesetai bichun kolipan ng'o kaker alechigei kanyoru this one I can make it ako kanyoru chepkondok chu kaker ale makoya as atesetai alipani loan chechuk lakini kiatar king'ering'en 30,000 nguni kiatar within less than 8 months mabek 1 year ko kiatar. Ketestai ko nait wango fulani kotoi ko matkotestai Olare. Awe kampunit nebo Eldoret Express. Ko kingawendi Eldoret Express akot ko kimawendi kasi. Kiawechinigei shughuli chechuket kolecho Daniel yamenye isomchigei kasi. Alechi kisome ng'o? Kolecho ngoronin mokorio. Alechi Daniel ara tos mugak man? Kolecho ngebe wimwochi. Komawa mwochi yep kokero moigei James kolecho ngele mache ne alecho mache kasi. Kolecho kasi nebo chepkondok anan nekikwerie basit amu kitaminin kasarata kidogo. Mete sai ko kwae tusinye. Yaw kitoreto Mungu sine kimokoya borto. Kolecho imuchi ikwerie basit. Kolecho Daniel acha ngocham kokwerie karit kotep kole. Kolecho Daniel kotep saya chitesti. Ngete kolecho lang karit ngebe. As ko kikimite stage nebo Eldoret. Ko nekimong'u eng White Castle ale noistogei ale sikokwerie amu cham kokwerie mwenyewe karisiek. Kolecho acha ngebe. Kebe nekilen kakimande kolecho ingen kamwan. Alechigei maybe mache kosukisan. Kolecho acha ngepiman kelyek. Kepiman kelyek ako mi abiria orit sinye ako ane matoi kijana kidogo. Ane kiawendi kityo shughuli chechuket ale ngawechigei abun bus stop yu. Manyoru akot Daniel komalecho Daniel. Yamesom kasit amu kingen kole kimatatindoi kasi. After kakepiman kelyek kolecho mokoriotab Eldoret Express ngebe ketestai. Mawe kebe ngemite timbarwa kolecho amune simechoktoi alecho acha ingen Thomas oyan ale une karini kolecho nyotebi ng'wenye eng yuno barun ole kikweritoi karini. Ko kikakong'ata ako Daniel kolecho yo imuti chichono matkisir speedometer 100. Ko kiawendi ngoit 100 areducen moyoni. Asa ko tena ingen ile kito nekakemwon ko ngisip kunoto koiku rahisi. So ayai kasi eng Eldoret Express from that time akoi the year 2002. Ko in between ko kitun ko kimi kora ake nekikure Crane Coach. Ko kitun takweri kora Crane Coach for some times. Kuni kiakweri Crane Coach 2 years in short. It's a long story. Kongoi nye Moses. Kaiyoku pilot nebo basisiek. Kaikweri. In total ko kikweri basis kenyisiek ata Moses? In total ko kiakweri 7 years in Kenya. 7 years in Kenya. Kongoi Moses, kaikweri basis, kaiwe matakenai ng'alekab sukul eng yu. Ko kikoi kotaiwe sukul ako Moses kakinyorchin United Arab Emirates. Kiwetito ano ak iyoe ne eng kebeberatak nguno? Kongoi missing eng tebutyonoto. Kalechin it is a very long story. Ane ko kiatinye kayanet ale awendi sukul lakini kikoi kaker chepkondok chebunu basit ako kasom loan eng yu kekono aal mbarenyu kora. Ako kial mbaranato koboto kot nekimite. Akere alechigei itawezekana hiyo maneno ingine. Ako ya matianit kora ko kikoi ako kikanyoru chorwa nenyu kotun amut kwo gaa the same family ipkokeren mureret kenyunet kocham bichoto kora.
Taityo kolecho Mrs. Bandon mwenyewe kero lakwani makoin nyole ngwai anyun kero nekaimutuni pakamwa lakwani komamwochi kolecho tos tinye ole ngwai simet alechi konam simet akobirchi bichoto akolecho wechi kadekab kasi kakekoshin ak sigikab koindo ng'etin wechigei kasing'ung. So ko ngot komi chi no konyiti kabisa ako I am really humbling myself before God ak bichotok ko Mrs. Bandon and their family. Kakeweun koito ingele kemwa ile in kanyoru chorwang'yu amut kwa gaa. So kemut chorwa nekanyokoek kwondong'ung ne kwondong'ung kuno. Kikichorondoi ake lakini kimamoche amwaisa ale kikichorondoi alechigei nguno oye kami chorwai kotep kuni namnai ko maya introduction obo kawaida komalecho Mrs. Bandon yon ake lakwani alecho kero lakwani ko chorwa nenyu lakini mele kele komi ng'ala amache kamwa kityo nyokoker kasit tun komaweku konam simet akolecho abana tinye simet ole ng'wai kotepse kong'ololyo kolecho chama iwendi kiro cho kikwori chito kabisa automatic. So kikotobe koito anan kilyan anan kiko acha ki baadaye nyekeyai formality nyekebe koito amu kikikoshi so koek sere so kakoek sere so kaitestai Moses kaiwe tukche tugul chu kaiwe kainyoru koret kaiyal tukche tugul chu. Yes. Kewetito ano kakinyorchin Dubai so mwaiwe bandang'ung nebo Dubai kenyenyorchi ano ng'olyondonep Dubai ako kitor ng'alechep sukul completely anan kibitesetai. Ng'alekab sukul ko ki always komi my mind ale atesetai lakini matatestai mosir form 4. Oi. Yatukchi form 4 lakini anyun kiyauten koteben yu kokicham achome asomani gazetishek asomani stories ko that is how I came across an advertisement nekimache nderebaek eng emetab Dubai. So kenyoru in advertisement ingin gazetit amu kisomani gazetishek. Asomani gazetishek kabisa anyorchi Daily Nation nebo Sunday. Oi. The year 2000. Mukingoka targasi nenyu komile chamatebena kimakosani Daily Nation nebo Sunday kabisa chu alak chu momake lakini nebo Sunday ko lazima anyoru this thing konalin aker ko kai advertise na kole ngot ki interested inyo somewhere eng Jivanji eng Lang'ata Road. I mean inyo Lang'ata Road there was an office kotun awe wache office not awe anyoru kona anyoru wale it was an agency as ko mamwochi ale I'm interested kole jo register ko kiregister ne 250 kekona form ngene ni ai tuchoto tugul akomete 250 what Kenya shillings? No, yeah, Kenya shillings. Okay, so. You got the form, so you register ningele you are among those who will come for the interview. Okay. As I think after 1 month, we kebe Amref Training Center, the Mite Dam Estate in your Oreta Lang'ata Road. As Keleje Kago United Arab Emirates, from Kenya. I got the vacancies to give me go give 50. I got to give me go give 350. So here you wait a test. It was like what should I call this one? Here on this stadium, and Amref Training Center, go to hall and wanget. Yani negite buguyo is like an auditorium. Itu si gobi cukup miun, yani nge ko itu kartasi sektiba maswale wala. Nge number 1 ko kita number mut ko miun. Wengi to kartasi taga number lo. Ko net kita number 1 so we did that one. Kaya makin ko nakakayay ko nge gurgay nengung ingetu ko kita na maigas kay nengung yemande. As ko baru galagaisir. Now, you are now doing interview actually verbally talking to you le yin giya gasi ano ka tepsene ngule to sitinye yani macho ko gero ngo chi taka gi interview. So when I went there I was among those who were chosen gele jo aya chito ngi yani gitar bi joto gi lan baset yani umaje ikuri baset imuch ko kaisir ngalega paperwork lakini ngalega I mean interview talking to someone who much go challenge kidogo. So go giosir tu jota tu lele okay ingambas koge tumudo agibe the last side mama gimaje bi jota 50 people out of the 300. So this was elimination method. Now kiete bi ambas as lagene ki go naganye ke kweri baset
ko kakikainde bichu biik extra amu kingen kole mi chesirtos ako mi chenyokobutos kora kekweri basit. Ko eng kasarata ngemite basit komi biik che yani kibunu Saudi Arabia, yani cheng'ololi Kiarabu ikere chito ilechigei kakabut mami ole awendi. Bichotok akot ka alak ko kikobois eng emotinwekab sang chechang. Lakini kipkel nemie ko kiyoe ku agenge eng biik chekikiselektan. Ko kingisir eng yotok komelen kele kaisir iwe, kimoche bikeyoiwo kora test, that is medical checkup. Ko later on ko kaketorwech ng'alekab medical checkup ko kiyoku the United Arab Emirates wenyewe tikitishek ak visa. That is how I came to this place. Ko in Moses kewe Saudi Arabia kaya interview ne tugul ko kaya interview ne kekwerie ni bi kwerie basit anan kekwerie Aja kina basit na kiba basit. Okay. Ako ki kasarata ko ki municipality kimelen kele ki roads and transport. Amusai kay kasarata municipality ko it is a arm nebo government. Amu mechi na ile korone ko federal government ko tuguk chechang koyoe serikali. And kimuchi kemwa kele this is an integrated system whereby it is an entity nerononi the government kongete basisiek keba airport akeba bakelonye taxis ako ibune ngokemache ibun melit ngokemache ibun metro, all is a government whatever. This is a government institution. Kongoi Moses ko kewe kaiwe nguno kakechobun ki age tugul kaisir medical kaiyai tukyu tugul kai Saudi Arabia so boisieng'ung nguno ko amu kakere kanyache kele nyanyoru ale transportation system nebo kebebertab Dubai komi barak kabisa ing ng'alekab train ing ng'alekab buses ko kikichop kokararanit kuye kemwa so kip kekonin kasi kekonin ole imenye kasirin serikali nguno Moses. Yes, Israel serikali inga kingenyon that was the year 2003 ko kikibwone ko kibendi municipality, and the year 2005 ko absorben roads and transport authority ng'alekab transportation tugul age shiftene kityongon the whole whatever kebuji roads and transport. So ko kikindereba we are drivers. All the routes chekitindoi eng korone there are actually over 91 routes. Agetinye depots around 5 and a number of substations chekitindoi eng the whole country. Now to cut the story short, ko kitindoi an internal training center about the drivers. Amagete bile une the system about kurietab karishek and the operation nebo bichotok. With this integration, kitinye training center nenyon nekitrainen in dereva kitrainen biik chok cheboisie chetile ne ng'alekab transportation. Kitinye feeder buses kikipchei, kitinye basisiek cheyoe CBD ak ketinye chebendi Inter Emirates ak ketinye kora cheimuchi komanda sang lakini makichome amu biik cheboisie eng korone ko biik chechang ko foreigners. Ako singemande nguno eng UAE kele michi Oman michi wano ko magat itindoi visa nebo koronotok ko makimandoi ache. So kipkel nemie ko kitun ko advertise one time koleche ngot kitinye background whereby you are a teacher, you could even teach, anan ko ngot kitindoi anything like degree, kitinye opportunities kimache kesir konetik cheimuche nyokonetwech drivers. Akomwa kieleza komie kabisa kole ara applyan taityo obwa ingele ki applyan akawe akomeche ndele kamwa kole kimache chito netinye degree lakini kiabosir tuguchoto tugul koye bosir koit tarikit nekikileche anyun kimache oibu papers komoibane certificate nebo high school kolecho bichu kikakimwa komie kele kimache degree or a university whatever. Ang'ololchi bichoto eng oret nebo mutyo kabisa alechi I humbly want to submit to you that in our country at no time will a degree holder be driving a bus. Makikwerie basit eng olinyo degree. Alechi ndo tindoi ko tamanyuni koroni lakini kasi nyomache ne I can manage this one and whatever it can attest for you people you can check my record.
Kokimatinye an accident record at all. In fact, they had awarded me a year ago. I was among the best drivers. I won a certificate. Kumalaliya bijoto wa mwaji na Abdul Khan. Alaji sa sincerely in my country, a degree is not for driving the bus. Yeah, as simple as that. Kaya ngoli ni tinya maindi lagi ne imagine jita tinya masters tinya na lagi nyawa kamu ngakai ne tenege ko. That is the challenges in some other places. So I served in that place ko hule ahi mache bichu concern tarabaye ke changa mugi ka sarata ko the metro system gate railway, which was actually later on completed in 2009. So I served in the training section from 2007 away 2010. And then go and dig out the railway. Ko give me wagati lingi kabit. No, sorry. Garugan wagati lingi ba recession. Recession na mo give me 2008, 2009. Ko gigabutan ng darabayag kaya. Pag nagabutan ng darabayag kaya, kumat ko legit pijuara mago ngete na we can't absorb you as trainers. Ako giyo sabanet ki authority. So gigerge lara. You know, there was a very huge argument among the chara kage training because drivers they tell you legit going ke wega bagi kuri kora apicho tagarishe une ota. So it was a huge argument ato kimi mi choro no kalaga chiki metagasi. As kogi ya ge ngagena chiki ma chama to go ya abwata ne ge wale chiki ara nawe ka ne boy agwa kuri basit kora agira la kata style kuri basit. So when we went back what is this? And our trainer is coming. August that's about the operation. You are among those guys who are doing the shelting. Yani oming like operation. Going in the Gitindai Chorondo Ketanga, Omijina always in Kitindai all the nationalities. And you get in over 200 nationalities. I go in Pichota again, window, Pichota getting Egyptians. I go Egyptians ko gargaya in Chorondo Chokcha ingem Yanani. Ko abira sabu wala got the operation, you would just go Changangale. Abira sabu wala no, I am very comfortable when I go outside. See, I go outside for I think 1 year or 2. Kurikola Nigeria our training section among that is how we ended up to today. I am a trainer. I train the drivers. We do quite a number of so many things in office in here. Getting a customer service. I go pass is actually it is the modern buses. The same buses, the low flow buses, America and it is a world standard. Whatever we have in Dubai, we are using actually the cards. Something that we wouldn't know. This null card is what you can use to pay. You can even top up somewhere else. You can even use to buy. The null card. You can use the same null card to pay parking. So those are the type of the services. Kongoi nye Moses. So kai query ibi wege bi nguno ite I train ni bi nguno eng boisie ngung ne ye ko Moses kame jate bole pik che jang ko mwoe amu pik che jang ko mwoe ko len kimeche kebole mi osea kimeche kebole ba America ole mi tane ak pik alak che jang meche pik koba east anan ko west olin matya biik chemeche koba Middle East ni ngwongene mongen ale imwochini ne biik cheu chotok ak biik sine chango ngele ngepromoten chito ngelret kole mabel kot koesio kwa Nairobi ako kakipromoten kerge akinye nguno ye kikakipromotenin ko maiesi amu ngoko promotion ko kakipromotenin is ak iyokten ole kewe imwochini ne chito neu notok. Ya engeman go amacha roga muacha lesen konaranek ak parnotik chetugo gimen alej emetab United Arab Emirates komi tofauti ak Saudi Arabia. Mi tofauti wara ak Qatar anan Oman. Kimi the Middle East tugul kobate matay wisot biik chechang.
Olomi holidays kochame biik chechang kobwa United Arab Emirates. Akot chorondok chemenye olimbo Qatar kebwone United Arab Emirates amu kiiti kele eng oret age ko westernized kidogo United Arab Emirates. Noto bo kebesio nyekemwa kabisa orit arab ambassador Rono amu mi ng'alek orit chechang chemi yutok. Makoset ko kikochang'a biik cheng'ole biik eng olimbo gaa kole mi boisionik. Mitei boisionik kasari eng olo tugul. Ako Dubai kora komeche inai ile ndama miondo nekikibitoin ko ki suppose ko hosten Expo 2020 which was actually to be done last year COVID miondo no kebit. Ko kikisipto keyai kenyini. Ko this Expo 2020 ko chetuisot emotinwek chesire 161 eng ng'ony komugul. Noto ko ibwotyin emoni kole imuche kobwa biik chesire 1.2 million. Ako bichoto bwone ko biik chetinye ng'alekab economy. Yani bichu ko discussani ng'alekab economic forums ako nyoko showcase tugukwa chetindoi. Nyokoyae koyote mung'aroshek cheter within a given period of time. Ako tuguchoto tugul nyokeyae Dubai. Ko bwone emotinwek chechang ako ngobwa bichoto kotinye boisionik. Meche inai ile emoni biik chebo emoni ko ng'ering'en lakini tesetai amu mung'aret, tesetai amu tourism kuye arorundoite. Lakini ngot ko kelun inyoru boisiet komache iri boisiet. Ako amache alecho much iwe online out. Makitokan kong'alak biik kolechin lipan chepkondok amakonin assurity kolechin orani barwet ako orani letterhead iwendi kuni. Amu biik chechang ko kikiberber chechang kelechi boisionik koyep koit oli ko mara chito nemwou ko chito neu ane nematinye kampunit but I know that I can bring you. Kingebwone achek when we came here ko we had to pass Ministry of Foreign Affairs. Ki lazima itinye barwet nebunu Foreign Affairs. Ki lazima iwe Ministry of Labor sikekonin kartasi. Ako yebitu kaitu emoni ko kimakat kora komiman kampunit notok anan kikure your sponsor. Ko ye matianit komuchi kokonin kora nafasi itinye holiday, itinye anything or an off. Komie inai ile miano consulate neng'wonget anan miano embassy neng'wonget asikobit ndawendi kotugul kele kakimache biik kotep kole itinye information. Lakini biik chechang chechoket komamwoini chi kole imeche wano. Alen kityo walen waro chi eng yu kamiten jana kamache ako kawendi chito emon. Kuwechigei chito koung'atkei kotun kakong'wanit kele ongea nyun Harambee ongea ine. Ko kamache ane amwa ale kararan yeku chi open. Amache alech kora kongoi chorondok chekimite yu amu maanegei kichang kisere kotab Kiptoo eng koroni betusiek. Amache kenamgei eng kibagenge nekimuchi keker or. Kongoi eng akot Aspel Soimo ak chorondok chekotinye prayer point. Amache ketuyegei sikobit kenaigei kele ng'oni ko ng'ono. Ole kwotaunde akoi nguno atinye kenyit agenge nguno kobat aingian that group. Kikakelen ketiem betusiek alak kouit amu koromen biik cho kabisa. Muchi oret age kole chichito ako kemakanane enye chichi. Yamiyai boisiet neng'unget so kibagenge ko kimnatet ako ngongen kiy ko mara amwaun ko ngingen akinye imwoiwo. So akot Middle East Kongoi Moses. Ko Moses ameche sakuro saya koteb akine tebut amu kongoi koitiny nangap kekose kele kabwa biik koba olimbo Saudi Arabia kele kakiabusen tugun cheu cho. So kekemwoiwech eng tai yo ile kinyo kokesom meng'otet eng koronotok. So ngimi olotok imitei ak koi kiboitiot neitinye visa anan iwendi kot kekonin yeku mwananchi nebo emonotok anan achicha iyoe kityo kasi itinye permit. So imwochini ine chito nemeche konyo amu chang biik chelen oyie ngonyo ngap akot kopir chito kolechin kono akot kasi nekibuchi olo amabwoti solesin akot nda nekibuchi kemeche certificate kemeche tukyo tugul cho. So imi permit anan ing kenyisiechu kitebi kechomun iaplayan iyeku inyoru meng'otet eng koronotok. Ako koi mising eng tebutyonotok ngachul yutoyu kabisa amu United Arab Emirates komeche inai ile agenge eng emotinwek chebo ng'ony anan chebo Middle East. Makergei ak oling'wong kuyo kekemwa ile ako biik chechang komameche olinyo oli. Olinyo oli ko makikonin residence permit anan makikonin yeku a resident nebo nekiyeti kele kayeku permanent.
renewable, kikonin renewable permits. So the way they renew we chamu kisere serikali ko after every 3 years we have to renew it. Lakini magoni ngole jinga ye resident. Notok asset back nima yoni bichu. Amaje ke kitinye chorondok chekale kikisikyin nyole lakini tomo kekoch agoi rani. Kale bichu ngot kekochi bichu residence kale ko mutai komuche kowal emet koek nengwai. So ko bichu komache kokoromen ako tinye ngal chechang chekere ile machamdoo ngalek kwai. Kito kityo nekararan eng emoni ko kichop infrastructure nengwanget ako kichop emengwai eng oret nekararan. Kou ye kakearortatgei ile kitinye emet nini agenge nekoi nebwone biik nyokotong'onyi. That is why the tourism is coming. Kitinye Palam Jumeirah, yani nekikinam en kibe kechop kuyo kichopto the Netherlands. The Netherlands, they created the Holland. Ko bichu ko ki-createn Palam Jumeirah. Ako createn age nekurege the Wall at Palam Deira. Yani kip kechop mbaret eng beek kwen. Ako eng yoto kebendi komi lekebune. Imuche kebun tunnel. Kikichop tunnel na kararan nebo almost 2 kilometers eng Palam Jumeirah. Nekichute orit. Not the tube, but the tunnel. So igere man ile kichop itu eng musongnotet nemi barak, lakini ko biik cheteche kora ko Chinese ak kiplelachek kobun emotinwekab sang. Amu kitinye tugul eng emoni, kitinye Australians, kitinye Britons, kitinye all the nationalities chebo emoni komi. Kobate ngamwa nitani kobate anyun oye ngalekab chepkondet ko nginyoni koroni angen ale ngonyo gaa chito amu this is the challenge nekitun kenyoru akot akichek. Kinganyoni koroni ko ki mshahara chechuket ko 10,000. As kakelecho eng yun kekonin 2,500 chebo oli chekergei ak 50,000 chebo gaa. Ko michina ile mutego inotok amu mamwaun kolechin chotok koune the cost of living. That is the challenge. So lagok chok chechang choikose kowaksot ko kakelechi biyome 30,000. Ibiyome 40,000. Lakini koye bitu yu the cost of living komanamege ak chepkondok chotok. Ngemwaun chepkondok chekakimwaun komache itep kit nekile conversion kot ke convertan rabinik chu koiku siling ata chechoket. Ako une ngalekab cost of living. That is the big challenge nemanoe biik chechang. Akot achek kinyekenoe yu lakini kimekengen. Kongoi nye Moses, angen ale kali emono kosubkei ak technology ak tukyo tugul. Tukyo kemwa cho ko nekit koyoche komeny biik sang olin sikobit kobwone amu kali kebeberatak. Ko mangen osea ameche taiteb tebutik anan tebutik oeng asikobit ketestai asikobit abwoti ale tigetinye tebutik oeng che ameche sitebenen. Ko osea ameche ngitinye ng'olyo itebe inendet Moses. Kongoi balozi Peter Rono, kongoi Tonya Moses Lagat. Peter Olimba Olare, Pan Forest, angen ale olin karibu kora boyot Jonathan Chepkilis, Rob Father, nekure Father Mike Mutai. Ak boisiet neyoe neo ameche korok ang nolecham bichu isubet akere John Kibor ko konyorwet kabisa ale kale korom kasit emoni une tebe akobo ngalekab opportunities kora eng emotinwek chotok eng biik chekikosomanso anan ko biik chetinye papers kou emetab Kenya. Kongoi akenge Joash Koech, kongoi Joas NC Sniper, kongoi kora Cheptanui, angen Cheptanui omi tuwai, kongoi Tosubech, kongoi Duncan Die, akere Osibech, akere biik tugul angol Speres Cherotich, chitab sauti Arabia, Osibech kora, akere Pauline, kateb kora Pauline, kale tos imyeno nyunda kwa Dubai, specific place olemi Dubai. Tebutiet nameche ateb Moses Lagat, amu koitabanu emonoto kenyisiek chechang, kitinye neranik chemengechen chebendi after 3 months, 4 months, ko kit nebitu ko wakat neo mising. Tos ne nekoyoe like so operation boisiek chekautabanu yundo for a long time ak neranik chetukoitu. Ak ng'olyondoni kora netiketebe ko ng'olyondoni chang much amu kemwa ile kireneweni ng'alechobo kereneweni permit. Ngap komuch komi chito nekikolen koreneweni kocholchi. Ko ngichutchini amach ngolotok eng emetab United, une system kai tos imong'un iweke back to the system anan ngichut sakek
ipkochorchinin sobet mising. Ak kit age ko ne nekikwai sikosikyi addressen issues chebo employers chemisuseni biik chok eng olindak amu ngap kenyoru kemi radio kemi TV kenyoru kabisa atindonik chemakororon kosubkei ak emotinwek chotok bo emetab United Arab Emirates. Ak kit kora ne tos amu kikweriate for a long time itinye. So what's your general advice to fellow drivers kong'eten nderebaek chekimete kong'ete olimbo Kenya yetikomi chito much kotikomi chito Eldoret Express kitangap kere chito yakere boiyot nenyo kitoune kicham kokwerioti karisiek kimi kora akine kikweriot karisiek for a long time kidogo kore karit neming'in koi kenyisiek chemi tai kotoi konyo boiyot pikipikit nekatawendi olin kotoi kore. So what's your advice eng nderebaek kora chemi olimbo mashinani? Ak kit age nameche itesyi ko ng'olyondoni amu ng'alekab driving ko korom kobwonini biik December ngap komi tukchu ngap koname tukche boisiek kale sakimit ak kweri. What's your general advice ing'olochini kora nderebaek che ngap kolen kachil aeng chebo boisiek sikosikyi aistoe stress chebo oret ak boisiet ni testai. Kongoi mising Oscar. Eng tebutik chotok kaiteb kotoune opportunities chebo boisionik eng neranik. Amache amwa kouni ale emoni komite cho kekure formal ak informal. Eng oret age amuche amwa ale you could be either skilled or you are an unskilled person komabete boisio. But kokoityem angen ale eng kasari komelen kele tokolo ngweny kwat Kenya. Betusiek chu kebendi Google ako you will Google whatever you want kosubkei ak your standard. Komi websites chechang chebo much ile Middle East Careers anan iteb ile www.uae job opportunity careers kunje kuchoto ko ker oret nebo opportunity as ko oret age kora nekemwa ile tos chito nengochuten sake ko tos tun much kotowek mache discipline actually. Nginyo chito ak visit visa komi ng'atutik chemagatin. Kicham komi visit visa nekicham kobo wikisiek oeng ko kiki-upgraden betusiek chebo arawanoto siku hizi. Ako eng keng'ololi ko policies komeche anai ole waloksei anytime. Ko government policy nebo koroni sahi komwoe kole kikonin visit visa nebo 1 month anan ko tourist visa nebo 3 months. Ko eng choto ko ngimuch imuch iasolen ilabatate eng ile ak ikoitoi CV neng'unget imuch ifaulen anan ko mefaulen. Komache ngokakoit tariking'ung kele mache imande ityem imande iwege komabek tarikini choto. Amu ngotyai cross violation ko tun ko chito nekanyoko mara kosirin kasi komuchi kotyekyin ng'weny. Ko kotyekyin ng'weny kometindoi sauti lakini ngisiwechigei ako tun kora ko inyone ako meche nani mite ban nengibun ng'atutiet kokonin 6 months kolejin maiweksei emoni. So koimuch komukak imuite akoi tun kobit kit nekekure amnesty neuno kiboin mi biik che mara kokelchi kokiboisie that amnesty nekibo ng'alekab corona. Ko kikile biik kong'ete nguni akoi tarikini amu kimatokomi ndegesiek chekibendi sang anan ko chekibwone ko kikikon amnesty kele koboisie. Anyo lainda nebo nderebaek ko ole komache chito ne discipline. Maiyek ko illegal. Kobate eng arawet agenge nekokosirto ko kioker oin kimwa ing yo kole kakechop. Ako kakole kakechop imuchi biolchigei maiyek makemoche license amu yatinye kikinyorchini hotelisiek chebo barak. Ako kikali kabisa kiuyo biole artet. Ngot kelechin ye yani chubet agenge nebo is it 700 milliliters kelenji siling 2,000 ak komero ile kaial steta korok eng chepkondok choto eng olinyo oli. So ko actually they actually made it so expensive so komuch koyai kityongwani ichegei watalii. Ko kinyo eng other Emirates komi lekenyorchin maiyek choto. Kotinye policies chekwaket chelechin eng yundok ak iwechigei. Matkie ak inyikweri karit. Matkie asikenamin kokaimisbehave. They will really discipline you. Ako nekidisciplinen muche ngotko ikwerie karing'ung ako kaibokit asikobit an accident ak kenai kele kabokit chichin they impound it I think 2 months. Iwibunote taxi korok kobek temperature neitindoi
tun kinyibe karing'ung ak kebirin fine iwechigei. So mongen ko kawalu, okay, nderebaek chemite olimbo gaa ko boisiet ko boisiet. Ya marahisi koroni. Lazima kora imuite, lazima inyimangei tuguk alak. Kekas yu kealechin kitun kekono nyatebye eng class aek instructor. Ko kioe ko instructor for 5 years, lakini ki after that 5 years ko mai confirm ane amu kibit recession. Ko yep kobit recession, kelechech either iwechigei anan iwe ikweri basit. Korira nage kolache chichi ko komie chichi ngoni kotebi operation. Ko ingele mi challenges kora chemi operation. Mi chito nemi operation amu kimutu mama nenyi. Komache bokoboisien en inyendet amu ingen tuguk chekiyoe eng orit yoto. Ngoter mat ko inyendet. Ko ngokararanitu ko chechik. So aleita ane kito nemi amache awo barabara. Ngaling kioin nderebaindet ako koiste that bride ale sikobit konyor lagok school fees eng olimbo gaa. Lakini in short amache alechi mami kasi neya eng koroni. Amami kasi nekararan. Kasit age tugul ko wewe mwenyewe ujipange. Nginam noto akirib noto mining, we have a lot of so many people chebunu Kenya. Ketindoi lagok chok cheribe lagok eng emotinwek, eng korikab biik alak eng. Lakini ngibiker tuguk chekakoit kasi bokwai, ikose chito kolechin aneti lagok, is uplifting the parents, kakotekchi kot bichotok. So amuchi amwa ale nye kokiletab Kongoi nye Moses. Kasi ne kasi Moses. Kacham ng'oliondo notok. Chitab kolenjin kasi ne kasi. Ko asoling tukche tugul akimuite. Ko Moses, ameche kityo atebenen tebutik aeng sinyekekonin iwolwech imwoiwech ng'alekuk chebo let. Kameche ateb ale ngimitei United Arab Emirates ko leisure time neng'ung olo memi kasi ko ne? Ako imi olotok ak lagok anan mi lagok gaa. So atya imwoiwech ile leisure time neng'ung keyoe ne eng olobo Saudi Arabia. Amu is kakile kerat pa, machamdaat maiyek, mongen ngot keyan angot ko chito nemeche konyo kole chumapili bae ko machamdaat maiyek eng koronoto. So leisure time neng'ung ko ne eng oloto bo United Arab Emirates. Kongoi missing Peter Rono. Ngawalun angen ale it's a sensitive part noto nebo ng'alekab family. Iman chitugul ko ngiwendi isete ile sikobit konyor family. Ko neu ane ko makimi yu ak lagok chuk eng nguno. Lakini kong'ete anyoyu ko kiochopchi my wife ak lakwet nekitokomining achopchi residence visa. So ko kimuchi konyo mama watoto ko resident nebo koroni. Ko ng'alekab residence nebo koroni komwoe kole tai kometebe sak more than 6 months. Ko ngonyo mama watoto nyokotepchigei eng for the next 2 months to 3 months ak kwolchigei eng yot tugun chechik ak koyokto koba gaa koyep koit gaa olit koib chemung'oroik kwalda tuguk alak. Tai komatebe sak more than 6 months komwoe ng'atutiekab koroni kunoto. Leisure time nenyunet eng koroni angen amune siiteb kunoto. Kaangen ale kemoche ilecho amune simaiwe university. Eng oli ketinye sukulisiek. Kitindoi university eng yu korok agenge nebo emetab Australia nekikure Wollongong University. Kitindoi Oxford University nebo UK. Kitindoi quite a number of universities from different countries. Kitinye American universities ako eng tokwek cheterterchin chebo emoni. Kitindoi nemi Sharjah, kitindoi nemi Al-Ain ako chebo Americans choto tugul. So mamuch awo sukul amu kasit nekiyoe eng koroni ngaba anerech kabisa ale nguni ndikikiyoe kasit kounoto eng gaa ako ndemakibe sukul takimokorek kabisa. Amu eng oli ko kitindoi boisionik cheterter. Mi biik chemi security, mi biik chemi sipitali, kitinye konetik, kitinye biik cheboisie eng different fields. Lakini saitab koroni koya kele kapkasi ko kapkasi. Mi chebendi 12 hours. Ako melen kele iwendi 12 hours mutai iwimu. Simutai kora iwe 12 hours. Ako mara ko off ko agenge eng wikit anan ko off ko agenge eng wikisiek oeng. Aya cham kole bicho kisomani mising, the higher you go the cooler it becomes. Komi murecho tinye kartasit chekwai ko mara kotinye bahati nebo 2 days holiday. Kosubkei ak boisiet neyoe ko maybe 8 hours. So ko acheket eng olin kikileche 8 hours lakini mi other routes chemoche 10 hours.
Sasa ngap kemilchin noto bo 10 hours asimutai keonganin kekonin nebo 4 hours. Tungwoin kekonin nebo 6 hours. At the end of it all in the whole week kemoche iyai certain amount of hours. So koroni ko ngesirin kasi kesainoni contract. Mami shortcut cho ilen kamoche sawa saa 8 mahali fulani. Lakini kipkel nebo kasari ko kokobit online ko kitinye choronok chechang chekikosoman akot eng koroni. Angen ale ingen Steve Rotich. Steve Rotich ko agenge eng achek chekitekeboisie tugul eng yu. Ko kinyokosoman akine eng yu. Ko kisomani kosubkei ak kasinyi amu ki manager ine. Ko ingen ile manager komuchi kopangan boisienyi, kopangane simet asikonyokoker baadaye. Ako mat kimwochi bichoto ile amache asoman nguni amu kere kole yebitore sukulit noto kora komache Kokiwe. so mongen ko kawal ko Kongoi. So ingiyoe nguno kenyoru contract Moses kou kele inyoru betut agenge off ko chun alak iyoe kasi kabisa kele kiyoe kasi kabisa is. Kiyoe kasi nebo man. Ko kararan konai chito nekosechin kolimbo gaa kole ikoiwe olin keyoe kasi somo ngitepche ilen kibendi sipkeng'etin siketebi. Kimeche kotekewekyi kongoi biik cheisubech eng Facebook, biik cheisubech eng tetutiet live, kimeche kemwa kongoi akobo akwek. Ko nekitinye ko inendet Moses Lagat nekakinyorchi kebebertab Dubai. Ko Moses, kakeng'alal ng'alek chechang kotomo nyekekonin imwa ng'alekuk chebo let. Ko ameche taicher neran anan ko chi nekosech chito no nekit ko given up. Kakekoschine tugul kele melen tukchu tugul chu kiyoe okot ngokaiwe kokoromit, angen ale korom sobet olimbo gaa ngap komi biik chebendi kotar class 7 kot korok kunoto koba alake koba secondary komaimuch komanyor kamuget kotestai kwo college anan ko university kou sine Moses ini. Moses akakere ale boisieng'ung ko kararan, tuguk cheiyoe ko nekit ko kekonyityo kekonyit eng emonotok. Ameche teing'ololchi chichini ne nekit ko given up no ngomi risop olin kolen kikorok mabo kiy ane amu tukchu tugul chu ko banda tukchu akikilgei akipangangei sikobit itestai. Ameche icher neran nemi gaa ne nekit ko given up, ameche icher chito nemi gaa ne nekit ko given up eng sobet atya anyun ngot komitei ketiem kemanda ko tos ne nemagat Moses. Moses ak itesyi kora mi ku neranik chemengechen chemuch kotoret Mungu konyor boisiet ketinye tendency neranet ngonam chepkondok kong'aruri tugul kobek betunoto amu ingen kole wikini rube mi kasi, wikini rube abire boisiet ak anyoru. So ilenjini ine neranik singotal chekatal komat kong'arur tugul kobek safari moja ama ibwat betusiek chebo mutai amu kemwa inyendet ile kong'ete imi iyoe olare kokishial kabungu neng'ung'et after the cost of 30,000. So what's your advice to biik chemengechen simat kong'arur tukchu tugul safari moja? Ko Moses kemwa ile chotok 30,000 cho kamwoe Hosea ko kinye bisom inye loan, biik alak ngosom loan ipkosom loan akwo ba koe kobek, ko inye ko kinye som loan ibial koret. Atya anyun Moses nebo let itiny amu kikere neranik chekakotoi kobel sukul koyai kasi, chekakotoi kobel sukulishek kokon asenet kokochi emet, kokochi serikali, kokochi sigik ak kokwotinwek. So ameche ing'ololchi bichutok ak chi ne nekit ko given up, imwochini ne Moses? Ya kamache kongoi mising, amache ataune nebo chito na imuche kobwat kole makomukoksei. Amache ale tupchenyu no ikere ile makomukoksei. Amache alechin mitei kamang'unet. Mi kamang'unet amu mi Jehova nekiyoin ako kongen amune sikokemutun inyo emoni. Ako nesire tugul ko angen ale ngot kiiste kabwatutik chito no ibwoti ile yani kakoit let. Kemi akot achek alak I am a living testimony. Mi besiet age lekitun akwany kimnyet kimyo betusiek chotok yo kachut form 1. Ko ingen ile gogo kosere kitinye lagok chechiket kaitu komami gogo kiwo safari. Ko naitu aker kamache aamis lakini kiakwany akam kimnyet buch akatebege tebutik cheimuchi ibwat akot akinye ile tos ne nekitestai eng metinyu betunoto. Ikwany akiam kimnyet buch teityo iee beek.
So mi kamangunet ako yakai imangu sang inyo anan eng neranik cho imuch ibwat ile amache awo sang, amache iegu patient, amache iegu haraka, amache igin korok, amache iteb tebe meya ingele biik chok chechang kole makitoldoi mo. Teb maweche ki iteb ki. Teb ile tos une opportunities eng ola kwanyoru akot kasi kuni uchekenwo kokararanit betusiechu, malasima akot tataiwendote. Ngiit ole mi internet ko kait kila mahali, imuch iyokte kiy age tugul neimache iyai. So ko eng ngalekab boisionik ko kalechin mami kasit nemakararan. Kararan akot kasit age tugul, mamache amwa lembech alecho kaikai ni kosir ni. Amu kasit ko nekikose amwae alen boisionik ole kiyoitoi kasi eng oli ko ngap kebirtech kabisa nengilin ibire hesabu ile nekiyoe kasit akot nenyundet eng gaa uni tabeta akot osir yomi. Amu yu mi iribegei sait, mi iribegei mogoriot eng oli. Mogoriotab koroni ko maya, lakini nyere kasit kidogo inoe ile as mi chichebo. As ko ngalekab neranik mising ko mamache ko given up. Bicho koto mara ochenye kasi anan kesirin ui kasitab kot kabisa, mamache kemwa lembech, ui marahisi. Mache chito nengokaiyan ile amache bayai kasitab ko, iyoe ak muguleldo nengen ile amune simi yoto. Kunyenyekei ako maweche kiy. Ako kararan kora kemuita. Amu ngotko memuita ko mara kouit mising. Mat kibwat ingele yakainyo sinye kosabe chitugul kipyake katacham kiy nekamwa Reverend eng kanisa kole ingen ile mama ko mara kotinye lagok chechang lakini mama ko nengung inyegei. Sasa ko ni muitaet ko nengung inyegei, muitaet ne nengung inyegei. Amache imuite ko ngalekab neranik ko oye. Kararan kabisa kele kewe Australia, kararan kele kewe UK, kewe US, kewe Middle East, lakini nenoto imache beyai eng koronoto. Ako kasi nenoto iyoe. Amache ichekil, amache iegu patient, mamache inyoru haraka. Betusiechu kokochanga biik che ngole biik ole mi kasit. Ipkelechin kasit koroni lakini ui kabisa kasinatak anan muche koyochin utapeli. Amache uzuri kokechanga. Amache kenamgei global church ak ne aketuye ak choronok chok chekimi ole ongeamegei mo. Angen iman biik chekimite Dubai ole mara kotom ketuye. Akot chebo prayer point akot brother Soimo cheptonui ak mureche alak tom ketuye kialen atinyoru besio Soimo kobakechenygei eng yo amakituye. Ko amu kimi boisiet ko makoi mong. Ane ko kakanyoru boisiet kasarata wala kawacheny. Kanai ole mi yu lakini makoi kituye. Ko ui amu boisiet. So amache otebenech maswali kotomo inyo. Kanai ole mi Moses yu mi ngo kitinye angot Hosea oteb sikiro. Siteshi amunye ko iboyo kokemwa ile tinye serikalit ngung nekishikwari. Ikere kwonyik chebo ibindani nyo makotinye beshen. Ngiwe luget arawet nerube kokikokoromit kasit. So ara ilejin ine muren chep Kenya amu much konyo chito ngotko betut nerube amu kianyoru werto age. Nginyo kidogo ngotko kokakoromit kwondang mashinani kabisa kolech ani what is your advice ko amu kemwa ile muitaita ko key. So as a boyo ko is a general advice kora ing'ololchin ileji lugosiek komeche muitaita. So simame kora kakakoteb alosi lakini katebon perspective nebo biik chemengechen. Amu makoi kirulen out bichu mengech amu meche igrowen tugul kora. Kongoi Hosea kobate mache that question oketeb kabisa. Amache alechin kiachame my family kabisa. Makon kiro amu anyone koroni ko kiani amu that family. Ko akot kingamite gaa ko kiawendi bet ak kemboi ako the same family. Angen ale chitugul kochame family nenyi. Ako kingokanyo Dubai ko kibwat kitebegei biik chechang maswali kabisa kole ara chito ni akot oin kiteketuye ak pastors alak. Kowe nakakotar tuyet kolecho angiwe ara alechi ingen ile mi Mungu neribe. Ko amache tamwa ale mi Mungu ako mi patience ako nesire tugul ko meloitu ak family ako ngalal iman. Ko yenyoru akinye chepkondok iwe tilchi bichoto tikitit ilechi mukuje muangalie vile mimi naishi. Kairo. Amu kiane when I came after 1 year ko kotilchi tikitit mama watoto ako kimongen ale kami ki extend nyo that ticket.
nyeketebise after 2 months ko ale ngwo kotun alen kawek kele chacha ngibe visat kinye ale chacha kinye ara ne nakaro ile chamache ilipan en overstay as nerok yani that is how we learn things kotun nyo ngata arab ru chamu ki mongan kole jo Steve ndeibe residence ko iku chipa so kuki chipa man lakini amacha amwale that one ko tolerance between the two of you ako elewange tuai kotomo tun ke otebe maswali ngale jam komi ngale jam kotebe basta kole tos you do because of ABCD wale no ngale jata so umacho wasine akondai mukaksei kuna kai nam line obwanyo ay kasit tuai lakini kikayai kunotok lakini kiko nyekebire sabu eng mama watoto kikao kile kikakebirure kitinye lagok aeng kebire sabu kele ngot ketebe yu tuai asikonget lagochu eng olin amu sukul eng oli ko kale titila schools ko private asa komaita ko tu chepkondok chechu mokoi amuch sustain ngalekab school fees transport amu mami boarding oli so agere ale kekosine kabisa amu kikakonyor kasit uni kiwo kityo kwai betusiek 4 kobwat mwenyewe ineke ngalekab lagok chik nekengalal akoi ale chacha mami ng'al yeah so hii ni kuelewana amarahisi anyun marahisi ko tomo itiny nekoba wanafunzi chu bele sukulishek Moses imwachini ne wanafunzi amache alech wanafunzi oye makosa kabisa makosa ngalecha oyae ako mamakat kounotok bune sigik uindo neng'wan mising sikobit konyor chepkondok chekikiteke sukulit notok ako sukulit notok ko mara kinyoru kiketech mi sukulishek alak chekikitoi ketech lakini biik chekikiteche ko mara alak ko officers cheboisie nguno ako kikiteke chepkondok chemami itu betut agenge ako nyokosumbuanin musarek chekae mwalimu eng uya anan monyoru amitwogik chetinye chumbik makosa kiyono kabisa ako ayani ale wendi serikali sikowal ng'atutik kaikai kewek kiboket amu kikibirech achek kabisa bele kele kikibirech eng yaityo kakikilitite tabwati mwalimu chanju nekicham kabisa yani kingibute sabok ko ngiker yani ngoite sait nyi komekere kwendi lakini kakiribe chichoto no ichelewan ko kikiboket nikilale betusiek choto abwati akot kitun kebirech ake alabat akot akine besho lakini ndamakibokonoto tamakimi so aleni ministry nebo education ak kandoinatet nebo sukul ndaimukaksei mache keweku kimoko nenyo freedom nebo students kimoko nenyo po bich ngalechoto kikere ngemono sukulishek chekakibel kikase sukul nekabel lagok ngoloimi mami ako une mi irupte emono ngwongno kibire lagok anan mami skulishek chebo koroni ko discipline komi lakini mi lekeyoito discipline mi committee ne kasinyi keyoe ngalekab disciplinary ako mami a boarding school koroni lagok tugul ko day scholars universities komi muche komenye biik hostels lakini biik chechang chemi university ko biik chemi boision alake sikobendi kityo part time whatever lakini tomo kekasa case whereby nekakile kakibel sukul mami Kongoi Moses agere kasarta ko kakwo ko kimeche kemwoiwo kongoi eng akwek tugul chekaosubech eng tetutienyo nebo ikere ne chitab Kalenjin meche kemwa kongoi eng kebebertab Hosea kotomo anyo kebeberatak simwa kongoi Hosea ak sikekur kora taonyo komwa ng'oliekchik chebo let ko kongoi Moses Moses nekakitinye kokonyorchi kebebertab Dubai ko taonyo namba 9 Moses ko kokas bandanyi kokanyo kong'etege olingwo primary kotebi kokesikyi olimbo Uasin Gishu kotebe Keiyo kotun kowek kotoret biich kimeche kotakemwa kongoi eng family no kiriben Moses akolipanun sukul nga kimoibo koyo kararan amu takomi biikchok choieben cheu chotok kimeche kelechok kongoi ako kongoi amu kebwat bichotok akirkokonoisoni eng boisiet ne kararan kongoi Moses amu kimuita ikweri buses nyeiwe ibiwe ko olimbo Dubai ole nguno kikweri buses nyetar eng olotok nyeiwe instructor inyendet mwalimu neinete biik chekwerie buses kaikas ile kararan ngicham boisieng'ung icham kounotok ko kimeche kemwoun kongoi Moses ako site kekurin betusiek chemite tai ko Hosea ameche imwa ng'oliong'ung nebo let asikobit kekur inendet Moses komwa ng'olionyi nebo let
eng biik che kakosubech te i-recognizen biik che isubech atya imwa ng'olyong'ung nebo let asikobit kekochi Moses komwoiwech ng'olyonyi nebo let. Hosea. Kongoi tupchenyo Moses Lagat, kongoi eng cherset nekaicherech angot achek personally, angot ane personally kora kaimwawech mami kiy ne rahisi eng sobet, kiy age tugul ko kikirit ak kikilgei. Kongoi amu kakekas kobun inyendet amu kocham kochang biik cheketebenech kole une olabo Dubai, une olimbo Doha Qatar, une Saudi Arabia, une olimbo Iraq. Ko kongoi ngap komi biik cheng'alaldos eng emetab Kenya kele chi age tugul nekiwo ku emotinwek chep United Arab Emirates ko kiba biik betatet. Kongoi amu mi boisiek cheu inyendet chekiba boisionik ako kaimwa iman ile kasit ngurindo ko mtarajishi. Ameche kityo tawech kongoi eng bichu kesubech kong'ete kangetou akoi saisiekab barak. Kongoi sikelen kongoi Madrid, cheptonui akine ko chito nekitoi safarinyi kong'ete emetab Sudan mi sai olimbo United Arab Emirates asora tatun ketochin sinyimwawech akinye safarinyi. Kongoi kora Arap Kapchemoiwa, kongoi Arap Kapchemoiwa, John Bor, Paulin, Mospei Joshua kosubech kong'ete taonit nebo New South Wales olimbo Sydney, chito nekinyokostena akine kokingaitu emetab Australia kokotaja Mospei isa daktari inyoise akine eng emetab Sydney Australia. Kongoi Mospei isubechini kwachini Mijine kekere Clement Kiptoo Junior, kongoi Eric Maraba, kongoi Matelong Rono kosubech kobun taonit nebo Toronto. Kabatindet Masiron ko chitab kokwet bunu Pan Forest akosubech kobun kebeberta nimbo Columbus, Ohio. Karen Mayo, kongoi Karen isubech Benjamin Sugut ak biik chechang, angot chang biik chemi yo cheisubech kiwechi kongoi. Makoi kimwa akwek tugul lakini boiboen amu ko sacrifice bundles chekwok, ko sacrifice boisionik kwok chemi Australia ko kemboi, chemi gaa ko saa saba, chemi America kong'etyo lakini ko sacrifice amu the supposed osubech keiku part of us. Kongoi timitab Global Church chekituitosi eng betut kotugul kondoiwech notok Professor Chelogoi, kongoi Professor Aino isubechini kwachini assisted by Grace Mutai kobun kebebertab America, Pastor Moses Koech ak biik tugul, timit tugul kimwae kongoi. Kongoi kora timit nekemwa nani Moses chebo olimbo Kitwe kebebertab olimbo Dubai, Prayer Point, lagokab bororietab Kalenjin tugul, saetab mugulelwekyok kele ongetestai kenamgei kunotok eng boisionik sikosikyi kechergei ak lelite karnet so ongelitkei kityo polepole kemoveni forward eng 2021. Simwau kityo Moses koite rotik, ikere ng'alek chetesetai eng emenyo nebo Kenya. Ikere kandoik chechang kocham kobwane benchmarking olimbo Dubai. Kotos nyikokere ne Moses amu kikere bwane benchmarking ngelen ibiro boisiet keyoe boisiet nekityeche kelyek 10 tai ak ketyech kelyek 20 let. So neng'ung soet Moses. Kongoi Moses, kotomo akonin boroindo Moses ko kakemwa kongoi eng akwek tugul chekakosubech eng betutab rani. Kimeche kemwa kongoi eng akwek tugul choto komitei Facebook, choto chekosubech live, kimwoe kongoi. Kitesetai kora kotekecheng'e biik chok kobun tokwek cheterchin eng ng'ony komugul. Yeking'etye eng yuto bo United Arab Emirates komangen ale kibendi ano, mara kebwa anan mara kebe North America, kebe South America, kebe Asia anan kebe kebeberta nebo Africa. Kicheng'e biik chok asikobit kechergei. Moses, ng'olyot nawendi aibe eng yu akabwoti ale kakoib biik chechang ko kemwa ile mechakwan kasi ni kazi. Kararan kenai kele yekaichop kasi icham kasinotok. Kito nebo komonut kora neketeschi Moses ko kele yekainyoru kasinotok imuite. Kararan muitaet, lazima kemuita. Ako kotomo iwe iteb. Information is knowledge. So yeimeche itokchigei uya iteb, tebe biik chemi olotok asikokonin information amu ngot kometeb iwendi tun kang'wanit inyalil. Ko ngap kekose wanafunzi chebwone kole ngabwa scholarship matebe kole oh ni ko full scholarship anan kakikono kityo partial. Konyo chito kole ngawe bitonin ing nyalen kole kokot choto partial ko okot chun tutikin chun kong'et koui memuchi ilipan. So kararan iteb, tebe biik chemi olotok asikobit itesetai iwendi. Ko Moses, kameche kekonin imwa ng'alekuk chebo let
ako tekemwoe kongoi amu kenyo sikobit keng'alal eng betutab rani, kimeche kekonin boroindo asimwa ng'alekuk chebo let akiteschi itoune cho kobo Hosea cho tebe kole bwone kandoik ngap kobwa emetab America, nyokoba olimbo Asia, kobwa Dubai. Dubai ko kararan kabisa, bwone biik kabisa nyokokere kole oye kimeche keyai ne. Ko tukchu tugul chu kere komangen ale kere ano, komakere tukchutok kobwa benchmarking tun kachunde olingituluigei eng funeral. So ameche itoune nitok asimwae ng'alekuk chebo let, Moses. Kongoi mising Arap Rono, angen iman ale emoni ko biik chechang konyiti kutit kole kimache kebe Dubai. Akot akichek alak chechang kingebwoni ko kibwoti kele Dubai ko emet, kobate kakiaror eng tai yo kele Dubai ko agenge eng taonishek chemitei United Arab Emirates, kondochin Abu Dhabi as the main city. Kou kele ndakakimite Kenya takilen Dubai ko Nakuru, kobate kityo kikoyai icheket boisionik kwai ipkosir akot anan kiko-overlapan the main city eng tuguk chechang chetesetai. Amu ng'alekab railway, metro, ng'alekab teksetab korik, ak ng'alekab mung'aret, ko tos amwa ale miten tai Dubai anan miten barak mising Dubai. Abu Dhabi ko the main capital ako mokoriyot inendet amu tinye mwanik chechang ako tinye akine infrastructure chekororonen, kobate infrastructure chebo Dubai ko mite barak. Ne notok nekikere ile bwone kandoik cho kole kapchei benchmarking, angen ale ngenyokoker chito kole kakimache keker design nebo korik, kimache keker oleu barabaresiek, ko unless komapko implementan kityongon tuguk chekakoker kong'ete koroni. Amu eng iman koroni ko ong'atet, ngemwa kele ong'atet kocham kekase kityo kele the desert, but the truth is this, maroboni masauyu. Inga kioin bo wui ko kikakobit kit nekiyoe kit nekikuren cloud seeding. Imuchi koboisie oretab kasari, imuchi kekeren bolik asikechop ropta. Lakini buch naturally ko kicham koroboni, ngot kotyem korobon kabisa koroboni no kabit-biten kidogo, anan korobon kabisa neu kiu nebo 2007 nekirobon kabisa koruiyo beek karibu wikisiek oeng. Lakini after that one akoi kobek kenyit agenge soro ropta. Koroni ko makikole kiy, lakini mi tuguk chekikikol. Mi biik che kitinye tuga chekirib like Al-Rawabi Farm. Kitinye Al-Rawabi Farm komite Kawanich, ko kitun kevisiten one time with a company of some friends, kiboto Steve. Ko kitinye tuga dairy farm, dairy cows chekikei over 23,000. Ako akoi nguni ngichut supermarkets chemi nyoru chego chebo Al-Rawabi Farm. Ko the next one ko Al-Marai. Al-Marai kobo olimbo Saudi Arabia, lakini tinye kora akichek biusiek kwai nguni. Bas ko eng ng'alekab ong'atet ko chito neibotisie eng yu ko lazima kokim chichoto sinyokoyai ng'alekab irrigation akine. Ko angen ale eng kandoik ko ndamache ko-implementan iman ko tinye naet nebo barak. Ako kito age nechome biik Dubai ko security. Eng ole matkyai makosa akile makerin chi, mi CCTV kila kona. Ole ko mami askarik chotok cho kere oret akole ne niibe. Kiboisie eng ole kityo remote kila kitu. Ngakesirun eng yo kelechin 30 km per hour anan 120 km per hour isub kunoto. Amu ngomaitar ng'alekuk ko mara kakoit report olin kele kocheken chichono akotep kole. Anan iyai makoseshekuk tugul tun elen ikweri karit kwa inspection kelechin kotomo kesirte karit kimache iyai ni. Ko crime rate eng koroni ko inga kokobit. Mi crime rates betusiechu. Ko biik cheibu crime rates ketindoi choronok chok cho ongen ole noyotin eng dunia mzima. Imuchi kochop chepkondok. Tupchosiek chok chebunu cherongo nebo Africa, nimbo West, ko kikemwaitae ng'al chechang, ko mi ng'alekab chorset. Ko angen ale osomoni gazetisiek akoyae ne, kikatoker akot ak Kenya nenyo nekitun konam chepkonda nekibo uya. Komelen kele kiinegei. So koroni komache inye discipline ako keyai boisiet nekararan. Ko angen ale mi chi nekakatebena eng yo kole choimiano eng Dubai, ko kamwa ale aboisie Dubai ami roads and transport ako ameng'une Sharjah. Abwoti ale oelewani ole biik anan oindo nebo biik cheboisie eng Dubai kobunu other Emirates. So ng'alekchuk chebo let chomoche amwa kityo choronok chok alechi ongikilgei ako kangenamgei keeku kiy agenge. Amu
ngot kenamgei komachutu koristo ole kimite amu koroni komache onai ole loo gaa ko ngoloo gaa ko mat irop taban mising akon melen kele cheu achek alak sine ko melen kele koromen mising imuche akot otun keakwege eng oli kebe olimbo gaa paketar ng'alek kityo lakini ngoto berber kat akeng'usu kolechin chito mache amutin emet ake iloitu olin komechin ele kang'alin chichotono ko melen kele kamwae mising sine eng noto kamache kityo ale ongenamgei keeku agenge ongeformen the same group kuye kikitestai kityo mat koek kityo nekirorie ak ongetoretkei angen ale kitinye tupchoshek chok chebune uinwek cheterterchin mawendi that one unchallenged mitei ako akot ngomami ko mara komuchi sikobit a problem akot ane much kobit a problem on my side amache a shoulder to lean on so ongenamgei keeku kibagenge ko nesire tugul komami kiy amache kityo awech kongoi eng betut nebo rani ak kosubik choto chekaisubech mising ko Osea ak Arap Rono che icheket chekaimuch koib kipindit nebo rani akomache awech kongoi mising kora eng Mrs. Vando News inendet ko ayani ale ingen biik chechang kole mama nebo Moses akot biik chechang kongen kole abo Vando ko ara makachorwok siri rani alecho oye abo chekile kaptandu eng olimbo Tumeyo ako eng mengatet amite Cheptiret ameng'une Kipchamu eng Mogobich school so onge amde amdaet agenge akokan kenamgei eun ng'alekab bolotet eng olimbo gaa ko ongesa wendi koyoe Jehova chemiachen eng olobo tai ako kan kekonyit kora kekonyit kandoik ako akichek kandoik kokonyit biik mat keboisie lugha nemakararan mising amu ingen ile we need one another ako melen kele mache sikobek dunia now asome eng kamining'etab kei ale kityo ongerib emenyo akokan kora kechomio achegei biikab Kalenjin kora uye kongoi nye Moses kobun kebeberta noto bo Dubai eng emetab United Arab Emirates nekoton yo namba 9 eng betutab rani ko oye abwoti ale kakikesut tetutiet nebo betutab rani kimeche kemwa kongoi akoi betut age kora nekakituye sikecheng toot age neisubi kotakechergei chitab Kalenjin kongoi eng akwek tugul kongoi eng chepchorib Moses kongoi eng family nebo Moses kongoi eng choronokab Moses ako kongoi eng inye nekaisubech kong'etegei taunet okoi keit let nebo tetutietab rani ko chukomite tugul kwanendet Balozi Rono ak inendet Osea Kiprono kobun Australia ak toonyo notok Moses Lagat kobirok Jehova. Jehovah is already